imwe Warner Bros Pictures abangaba nabateguye hari filime mbi bari meta abangaba nabandi nabo bateguye erega izino filime nago zikorwa n'umuntu umwe bano bantu baricara Warner Bros nariko nibakicara bakavuga bati natwe ntabwo duhagije nubwo turenze bya bindi nyine umuntu yimenya akavuga ati uriya muntu ndushaka kantu reka nemere dukora niyo mpamvu rero nanone Imagine Entertainment nabo bashyizemo akabo barangije baravuga bati no filime abantu bo mu Rwanda urumva no muntu no hafa Black Label Media aba bose n'abantu baba baragiye bashyiramo kandi kantu kagakoryo no urumva wanyuma rero akavuga ati byo twakora byose abantu ba mu Rwanda bakeneye savimba haha nese babyumva bati barakubwira ngo muri 83 habaye intambara mbi cyane abantu batangira kwicana ariko nanone bapfa amadini bitangira kugenda rero bituma igisirikare ndetse n'inyeshyamba batangira kugenda barimbura ibiturage hirya no hino 8-7 rero nibwo abana b'imfubyi bagiye barokoka ibyo bitero byose bahunze n'amaguru ubwo ni muri Afrika yo munsi butayu bwa Sahara barazamuka bava muri Sudani ibyo byose nyina babwiraga byabire muri Sudani berekeza muri ahubwo bimutera ishema ni ikinyoma cyiza filime akabari nako bahise ndabakunda cyane Imana bamera umugisha bakakubwira ngo mu mwaka 2000 atabagera mu 2000 bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe bahinduka n'abene gihugu ba Amerika ati nuko bamwe baragiye bariga abandi bahinduka abakozi abandi bahinduka abarimu bakongera bakakubwira batara umugani wa Kinyafurika kuvuga ngo nimba ushaka kugenda wihuta genda wenyine abakunzi ba TK ndabasuje cyane asante ni iminsi myinshi ishize ntari mu Rwagasabo and I miss you so much. Here I am with my little baby girl. Oh, hi Nora. Hi. How are you? Fine. Gum free. So ndagira ngo tuganire akanya gato ku bijyanye na trip. Mbere ko tuganira kuri trip, iyi trip yabayeho kugira ngo ubashe kuruhuka urangije primaire urugero rw'imyaka 9 ntago rwari rworoshye kuva mu nursery 1 kugera mu nursery 6 kugeza mu primary 6 P6 ufite imyaka 2 kugeza uyu munsi uri mu ishuri. So we want to talk experience yawe muri primaire. Share with my fans, share with my friends, share with my Insta family. Tubwire Nura wo muri primaire at Little James Academy yarameze gute? Yari mwubaganye. Barakubaganaga? Ntago ari ibya cyane. Gahoro. Gusa nyine all my friends I was somehow stubborn. Stubborn? Ariko I had the best teachers in Like China. Umuntu ahabinze from P2 umuntu ngari mufite ariko nganye kumusiga ndamukunda cyane abandi barimo bose. Okay. That's all my story. None experience yawe yo kuva mu P1 kugeza P6 challenges wajihura nazo My grades. Especially mathematics. I don't know mathematics. Don't trust me with mathematics. Mathematics yarangoraga cyane. Ariko ikindi narazikoraga. Ibihe wenda wagize muri primaire byakugoye nibihe turiyatewe n'amasomo mathematics n'ibindi ko ndabizi ko andi masomo wagenda kuyatsinda. Ibindi bihe byagiye bikugora muri primaire nibihe? Twigeze
Kareke handi. Iyi ni primaire zangahe? Njye bari babwiye. Yeah. Ntabwo mbyibuka neza ariko. Tell me. Tell me. Njye ni ibihe by'ubu ngubu. Za covid igihe twigeze gukora covid test. Bagasanga ni positive aho ngaho umutima wanjye wahise uba. The pressure was low. The pressure was low. But My heart rate was low. Ariko narakize ndashimira Imana. Akora ngo nari nayirwaye igihe gusa byari ibintu by'amazika gusa. And then kujyanye n'amasomo experience ukuye muri primaire ugiye kujya muri secondaire senior one inshallah ibizamini babimanika urumwe mu bantu bakoze. Sure. I think so. You think so? Because cyabuze ngo So nyuma ya primaire twahisemo kuguha vacances imaze almost ukwezi mu bigo bitandukanye ku mazi. Experience cyangwa se icyo wishimiriye muri no vacances wagize na family ni iki kugira ngo bashe kuruhuka no gutangira secondaire neza? Ndandire kuna bya kuri bice ni cyambere cyakabiri no bugenda gari rurerure but it was also fun. Yeah, from Dar es Salaam, from where was muri trip ya nyuma ya Mwanza, Malaika Resort Beach. Niho turi gusoza vacances ya Nura amaze iminsi cyangwa se Nunu amaze iminsi muri vacances yo gusoza primaire yo kuruhuka mu mutwe kuko twabimwemereye ko agomba kuzaruhuka, agomba kuzagira vacances mu gihe azabarangije amashuri abanza kandi twarabimukoreye. Ngira ngo rero uyu munsi ngira ngo niyo beach ya nyuma turi kuri Malaika Resort Beach at Mwanza, Tanzania, umujyi bakunda kwita ngo ni Rock City, umujyi w'amabuye. Ngira ngo rero ntabwo tugiye guhaguruka hano turi twegera imbere gato turebe ahandi, turebe amabuye, turebe beach, abashe no kureba hirya no hino kuri Malaika Beach guherereye. So Nura atari kumwe natwe, Nura atari kumwe namwe, ariko arirwa nizeza ngo ibizamini yarabitsinze. Ntabwo arabitsingira neza. I'm not 100% sure. I'm like 80% because math namanyi yoroshye and because nyine mu Kaka and because of what? Hamshi ugiye mu Asante. Tunashukuru sana. Asante kwa kuja. Asante. Okay. Japo chocolate haijaonekana. Hakuna tatizo na hii ilikuwa tamu. Asante sana. Tunashukuru sana. Uncle. Karibu tena. Asante. Hali mnakuja. Walimu atubwira about what? About don't remember. I don't remember. Ngo mutwibutse icyo twari turavuga muri kano kanya. Okay. Hari abantu bakomeje kugusuhuza ngo Dr. Nura turagukunda, Dr. Nunu enjoy, abandi bati enjoy baby, abandi bati enjoy baby girl, abandi bati okay uyu mwana ndamukunda zubwenge nka se ise ni nduramuzi. Okay, ikindi rero wenda twavuga nuko icyo shabuganiriza ababyeyi nuko mu gihe ufite ubushobozi cyangwa se mu gihe ufite icyo ushoboye gukorera umwana wawe bakimukorera mu gihe nawe aguha icyo wifuza. Nura kuba yatangira primaire ntawe yeze dutenguha, yabaye umunyeshuri mwiza, yabaye umunyeshuri wakunze kwiga, yabaye umunyeshuri wagiraga amanota meza, yabaye umunyeshuri wahoraga afite ishyaka ry'uko agomba kujya ku ishuri. And I promised her ko igihe azabanje primaire kuko ari mu mwaka wa nyuma primaire yagiye ahura na challenges nyinshi zo kutareka kwiga, bagahagarara amezi abiri kubera covid, bagasubira mu ishuri. Ariko icyo gihe babaga bahagazamo igihe runaka kubera covid, yabaga afite ibibazo byinshi cyane mu mutwe ati biragenda bite ko mbona mpagaze. So ngenda bimwemerera ndavuga ni
eti Kiswahili chako. Ibi turi kurya byitwa ice cream. Do not trust me with my Kiswahili. If I talk to you, you will understand nothing. I swear to God. Alright, so Nura turamushimira cyane nk'ababyeyi as parents, ngiye mu izina ry'ababyeyi be cyangwa se umuryango we babanye nawe. I am her mom and I am enjoying ubuzima bwose ndi kumwe na Nura kuva ari mu nda yanjye. Kuva ari mu nda, she was so stubborn. She was so stubborn. Until now. I'm as stubborn as a what? So twadushima Imana yuko byibuze hari icyo yakoze. Ndamubwira nti rero umunsi uzaburaje primaire nzakujyana gutembera. Ndamubaza ashaka kuzajya he, arambwira ati nashaka kuri beach zitandukanye zo muri Afrika. So turabimukorera, so we are enjoying life. Turi kuri Malaika niho dusoreje tukaba My last beach. Your last beach. Tomorrow we're leaving here, going home. So done. We can move and go there to see the road. Tell me, nakubajije, we can go, we can move. Wait. Okay, let me wait. Say hi and ask Nura anything. It has Swahili. Enjoy, baby girl. Karibu Tanzania. Amina. Thank you so much, guys. Reka dukorene urugendo rwo gusezera vacances ya Nura. Turukurane muri no Malaika Resort Beach at Mwanza, Tanzania. Moja kati ya beach au hoteli nzuri hapa Tanzania. Asante. Okay, no. You enjoy the place? Yes. All right. Okay, the thing is, you ufite icyo wifuza gukorera umwana cyangwa se ugifite ubushobozi, do kuko umwana nawe nkuko dufite tumwishyuza nabo bafite icyo batwishyuza nk'ababyeyi, so tugomba kukibakorera. After here, we're going where? To the Games. the games. And after games, I think After that, go home. You don't want to swim? I don't want to swim. You don't swim? Why? Because of the Okay. Alright, ahangaha rero turi nkuko nabibabwiye hitwa Malaika Resort Beach, akaba ari imwe muri beach nziza ziri hano muri Mwanza. Ikindi navuga nuko twabashe kwinjoyinga Zanzibar, Dar es Salaam, Arusha. Where? No, the Nigeria is not blocked. Okay, I think so. Okay, endelea kuongea na mafans wetu. Okay, hi, let me be the primary. Okay, it's not in the primary, so never give up. Never do what? Never give up. Because amanota yose nabonaga umwarimu yarambwira ngo ndabizi challenge zimwe nagira ariko nawe ihangane. Try harder, you'll get the max you want. And then you tried a lot? Yes, I tried harder, and I'm sure mathematics was a little bit, it was easy, and I'm going to pass it, I hope. Inshallah. So it means you're Alright, icyo navugaga rero nagira ngo nganirize ababyeyi, inshuti zanjye, abo tubana kenshi kuri social medias, abakurikira TK nka TK cyangwa se Dakabendera /250/255. Niyo Instagram page yanjye, nagira ngo mbashimire mwese mwakogiye mukora like, comment, mugatanga n'inama. Nawe menshi bakunda kungira inama ngo rekana n'abantu bafite negative mind cyangwa se negative comment, nubwo se bitanyura hera sometimes, ariko I have to do. So Dakabendera naomba niletee Sato. Huyu ni mwingine ni sekondari, Imani kujya imbere. So tubwire rero uzima bwo muri sekondari ubutekereza gute? I think it's really hard. How? And why you think that? Because you wake up at 3 and I like to sleep. So me too, I also nubwo nari yagenda amasaha 9. Ukora iki saa 9 z'ijoro? Yeah, film very. So you have to stop film and you have to study. Yes. Stop
install film instead. It's closed. We're going to tell them to open. So something ntabwo aziga hano ahubwo yaje gutembera. Okay. Hi. Habari? Asante. Kuanzia hapo. Okay, Nura akunda gukina, Nura akunda imikino y'abana kuko n'umwana. Nura akunda kwinjoyinga, Nura akunda ibintu byose kubigiraho experience, Nura akunda. You only live once, so live your life. You only. You're right. Ngona myaka ijana ngomba kwinjoyinga. Come baby in South Africa. Okay, inshallah one day you are coming in South Africa. Okay, now kora neza hera no kwibembea. Na kora neza muri Troncome. I promise ya we are going to South Africa. Yes. Our South Africa. Oh my God, look at her. Oh, she's enjoying the life. She's Nura. Okay, the last. Nura afite myaka ingahe? She's 11. 11. Like 9. And then that's like that's a 56 there. I'm like, I'm kidding my mind. I'm not kidding. Because my brain is too big for all of you. For the people who ask me. Okay? No offense. But see, if I'm in 56, then I'm in 56. I don't know if I'm on the side. But this is my life. The side, what I say. Okay, she's enjoying. Reka rero turekeraho kureba Nura tujye mu bindi. I just love you so much guys. Tukatuma turaganira ku buzima bwa Nura muri vacances amazemo almost ukwezi. Nta ukwezi kwari guto tutari mu Rwanda, Nura and family. So now she's enjoying the last day of the holidays. Tomorrow we are going home. Tomorrow you're coming to Kigali. Tomorrow, Kigali, we miss you so much. We are coming home after almost 1 month. Wow, look at her. Her name is Igihozo Kantaramanura. She's 11 years old. She's finishing P6 or primary. She's going in secondary school. Wow. A lot of places. It depends on the money we get to travel. Oh. Iyi live ni only for Nura. Abandi barakora live zabo ubundi ariko iyi live is only for Nura. Uko niwe urebye urugendo rwacu ni Nura. Watumye turukora ni Nura. Watumye dufata vacances ni Nura. Watumye tujya kwinjoyinga kuko twari twampromisinze yuko we have to do ibyo yadusabye kuko nawe yakoze ibyo tumusaba and promise twamusabaga gutsinda mu ishuri kuva yatangira nursery school kugeza arangije P6 kandi arabidukoreye yaratsinze aratsinda abana kabanikira nta mwana wamwoga mu ntege reka nta n'uwo yatinyaga avuga ati uriya nzahangana nawe mpaka hadi. So it's good for Nura, it's good for my family, it's good for you guys. Reka mabwire ngo mwakoze cyane gukurikira iyi live yacu. This is Malaika Resort Beach at Mwanza, Tanzania.
twari twarahereye ahantu hatandukanye harimo White Sand Beach, Dar es Salaam, Tanzania, ahantu harimo Zanzibar Resort Beach, ahantu harimo Kidimbu Beach. Zose ni beach yagiye ajya, ariko impamvu twagiye tumujyana beach cyane nuko yadusabye ati ndashaka kuzajya ku mazi, ndashaka kujya kuri beach zitandukanye. So tubona rero twabimukorera. Akunda ngo afite ubutumwa ashaka kubabwira. Okay, tell them about your Instagram page and TikTok page. My TikTok page is Nura, then get 2010. One year, one name code, there is sometimes TikTok is confusing. So I don't have a lot of videos directly called you login out, so it's meant to that. Why do you like TikTok so much? It's entertaining and it's the latest app. Okay. So that's why I like using Okay. it. On TikTok, when I'm a friend over here. Okay. And there I met also a friend, like 2, or if not 3. So I met their friends. We can work South Africa to Ghana. Sometimes. So that's why I like it. Whew. I'm so tired. Bahan, I'm so tired. You're so tired. Uh-huh. Ngwihangane. Oh guys, reka bashimire cyane dusoreza aha. Uyu munsi twakoze ikiganiro hari kuri Only Nura kuko niho byari bikenewe kandi byari mbaga mbyifuza. This is Malaika Beach Resort at Mount Tanzania. Abantu bose mwagiye mutwakira, abo twahuriye Dar es Salaam, abo twahuriye Zanzibar, abo twahuriye hirya no hino, abo twagiye tujya gutembera na family, abo mwagiye mudufasha kutwitaho, abaduhaye buri kimwe cyose mu rugendo rwacu. Right, mwarakoze cyane. This is TKZ family. We love you so much, guys.